Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na orasyo amin papagayam. Agyaman kami manen, karagiti supporters ti unay daytan kaka a comedy drama tayo. Manipon iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Tinauyaw! Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Papanaman na Enrique. Nakagaram na lang. Sigurado ka, makanubya kan. Sigurado ka. Napili ka kat. Isu nga awan latam mo kaun. Baak, ti pagtinagam no kastam. Narigat mo't nanog sabak na. Ngam narigat mo't tinapili unay. Tamakasarak iti kuggangi akunada. Ken narigat mo't tinauyaw. Ken nasinter. Awan kanyak na kita agalad na nang. Oh. No nagsubang kayo kinilirio, idi saan mo ang napagwan. Makapasoron nga min ti kinarte na. Agasam, kaya't nakapagsubli-subli yan. Di palagit aguwan tapno maminsan. Ano sama? Tasi kamot ti adda kayat na. Saan namot siguro akayat angay pakita lalakaan. Adula amin. No inaramon. Kayat kamod, kunana natap no malapas. Isunto mat lamayat. No siyak ti babae ako, jak mo't kayat ti kasta. Agpakipot ka mo basit tapno damot dayaw mo. Jak kayat tigas na nanang. Uwin no, saan no saan? Ha? Unay daytan Enrique. Simmangput itayon ni Ricky, napanan namanan. Napanman nagaraman Anya, day talatan teraramidin na. Bay at barumag. Nasaysaya no naman lubiyan na tapno asawaan na nadagaws. May sakamot. Nasaysaya at nadajaya tapno agtalnaan. Sana na rumrumwan agbilbiraw kiti manubyan na. Ay nalakay. Nasaysaya at no inaldaw arumwar ngagbirok iti pagkwartaan, tarumigat-arumigatan ti panagbiag. Saan kat nga agbirok iti babae? Una daytan. Anak, napintas mo't ni Layla niya. Isu ka di armam. Saan pa? Anya. Asino nga rod nga itar armam ta inaldaw kamot arumwar. Ni Maribel, ni Delia, ni Leslie. Ha? Pinagigidan mo ita? Saan mo da? Imo na anapanak ni Maribel. Bastos mo. Itinapanak ni Delia. Sumang ka bastos. Kastamot ni Leslie. Pagpapara na bastos. Apay anak ko na mabastos da. Siyempre, prangkaak na nang. Sana ka palikaw-likaw tao.
No napanak, kat nagsang kami ni Timay sa babae. Ibaga kadagos nga ay ayataw. Anya? Madi ati kasta nga style ti panagaram, makigtot ati babae. Imposible makigtot. Amo nalatan, ano pinasasar Timay sa baro ti palasang, kat armen na, amo na. Apay kitin nga makigtot. Tasaan namot anam namaan nga ibagam adagos, dayta iti damo apan ang pasyar mo kenkwana. Iti mo't may kalua ti panang ibagam, wano iti may kadwa, tapno saan mo't ang makigtot. Kalukwan mo, ti kastana na. Bamban no gakid din, ti bagbagay. Ibaga ako na ti kagarak tam tumalpas. Sayang mo ti oras kan bandog tingiwat No, palpali ko pala. Ay, no siyak ti babae, jaklakit di kayat ti kastanga style. Di na darasudos. Isumo lagaya mabinastos da ka Saan mo ta sinasabrak ti panangibagak na? Naglamoy to pa ti panangibagak ti ayatan ka Maribel. Mabastusan mo't ano kasta barok. Ay katanya tinsungbat na nga iti kastang imbagam. Kuna baliwak to kano ti mang pasyarken ko Isa ako nga itan asungbatan tapno amok no adaganabek no awan. Nagrigat ti magnay ti kainaran ng subli-subli dito balayaw. Kuna ka? Kat, anya tinsungbat na nga Already ka umayan Nanakit ding. Bastos. Unay daytan Ricky. Kat, anya mo timbagam kinidilya. Dajay mahit. Sana ka nagsayang iti panahon na Kunang asungbatan na kadagos no ibagag ti I love you. Anya. Just ki kamot Ricky. Karintarum ki den ti may sa pagdatunam. Tingitigan na pa itirik na. Kawan mo't tanarigat mo ti dumarasudos may papanken ayat. Dakmat kaya ti binubuntog desisyon na. Anya. Unay daytan. Kat, anya mo ti saritaan nyo kinilislay. Nilislay? Mangkita akla ka nun iti sabalay. Apay ngay, sa una mo ti kasta. Kas karag iti daduma pagdatdatunak. Imbagak nga itan ti kayat ka, apanang sungbat na kanyak. Apay ngamin nga apura ida. Awan ti mapagtinag mo ti ayat na nukasta adi na darasudos mo. Awan! Ay unay daytan. Ay, awan lat amukon lakay. Kimat nga agaram ni Ricky. Anya? Kimat? Adayabot kasta. Kaday ta anak ta Kimat nga agaram. Kayat na asungbatan adagos ti babae ti idaton ng aya. Kuon Anya? Ay apay da kasta. Ay ayaten ka kung ti lalaki. Ay ayaten ka mat kung adagos ti babae. Ipakita na nga ay ayaten naman. Madimot ati kastal akay. Ah. Maday. Isu nga awan, timang sungbat kenkwana, takas tati style na. Awan aanusan ng agaram. Sapay nauyaw, ken nakapilpilay. Ay, nukas talaang, makasarak to, iti koggangay. Nakarubot ka matrikay. Di mo kunaan, ang mapangkamanin agaram. Ay, sana takos na. Dakos nututo pa manen ter armam. Numakiapa ka manen kenkwana. Naidaytan na. Kasta ka mo talaga. Dak ngamin kaya ti mabasbastos. Dayta nga rod ka. Awan ti tao, amayat amabastos. Ngam, kaya da timang bastos. Anya? Nakapasyar ka maut. Rikay. Naidaytan na boses. No, jak kita antiro patag sasaaw. Awaran. Gamno kita napintas. Naimayong ka maut, manong.
Oy, kalat nga na nagwang-wang tilapayag ka. Amangan mau no adda pa na temaw asana makarwar kat na balbang. Nagpintas gyam a babae. Ngam apay ngay akas ta ti boses kan nagsasauna. Napauli mo ka manang. Ay kwa. Ay ore saan ka na sumanao? Bayaman, buya aklatan ti kinapusaksak mo. Kan ti kinalibnos tarupang. Mau naidaitan manang. Kasi saan kang nagsasaaw? Kwa nga men. Kwa. Ay, basta. Saan kang nagsasaaw? Ni Manong Ricky Maut. Luklukon nagsamot. Unay mo na tantisya. Saan ka luklukon? Kan, apay no, papintasan mo't basay. Di pa nagsaaw. Kuna kaut. Uyaw nak Manong Rikay. Ay, saan? Tap mo lang na tatisya. Amok, nga da panaguyaw dagiti matam kan panunog mo. Isuan mo kastamot lang, mabalin mo ti agawad. Nabuyong ka mo tantisya. Kan, managatap ka. Diyak kayat ti makadkadlaw, iti sana nasayaat. Diyak kayat ti moyoyaw. Siya kiday na may saan nakapimpintas ti uyawunda. Oray na tantisya. Feeling ira ka magkaya. Sika agraraman ka nagbibisin ka mo. Apay, gwapo kaya nga may. Manaw kan. Oray na tan, just kay. Hay, Nagunagmutan, day taasin na ay mauri kay. Pay limpia masaraka. Babae, ti kayat mo asawan. Wala. Kaadan tulad taa. No ammom ti aganos ken aguray iti panang sungbat daken ka addan to mauray mo. Pay kat nga tulok ko ng parigatan naktimay sa babae. Makan anos. Makaroray. Isuntumad la turangan na, sungbatan naktumad lang iti may katlungal daw. Itan ti panang sungbat na ganya. Ay, awan Makit-kita ko, Enrique. Agbaak ka. Wala dito nanang. Ito ang kinagwapa, nagbaak. Ado pa dita ti babae. Ado talaga, ngamawan mo't aanusam amang ipamaysa. Pasyarum iti minalam, sagutam iti kumpurme, kainistoryam, kada kainisem mo, kanda dumapay, ngagkakasaya at nga aramed, tapno ma-impress king ka. Awan, masadutak. Unay day tanri kay. Apay naggagatmat nga agkararwar, amapan iti ayan ti agduduma a babay. Nga masadot, amang subli-subli kadakwada. Mas daawak Jay oras kuma, amapmapan iti ayan ti agduduma a babae, ti oras nan, amang subli-subli iti uray may salang a babae. O, di makanubya kumamutan. Awan nga ron anusan na. Masadot, makibimbin nulat say. Kasanulangatan, nuadan to asawa na. Di pa ikot agkaraapadan, tawan ti man anusan na. Isuan na sa isaya at mutlaang nagbaaklatan. Oray daytan bakag. Anak, kumara. Saan ka na mapanagaram? Tapalpak mutlaang, kun makiapakan tumanag. Oray daytan nanak. Saan kit din? Mangdadal kayo pa'y matitipang nak. Panawan kayo malangan. Kita day ta lakay. Saan na akayat ti madildilaw? Iso saan ang makurihir ti bidot na. Lalaing nga raw. Apay na binakurihiram. Nalaing baka. Ayun nalaing. Nalaing nga agkidjas. Iso apasig akidjas mo tilakad na. Ay unay daytan. Anya ti masapul mo?
Ricky? Umay karman, lanay. Anya? Italaan nga umay ka dito'y balay mi, kasta ti bagbagam? Nay, apay agluksaw ka ngay, normal mat iti baro kan balasang ti ginarang. Ngam saan anormal ti aramid mo akasta? Aram adagos ti pasabat mo? Nagpuskul mo ten arupa? Anya? Ibagbaga man apos kul ti rupak. Talaga mat? Kaluklukat ko pa'y litiri daw, aram adagos ti paspasabat mo? Kat magdamag ka, mat man niya ti gagarak, ti imbaga. Darasudos ka? Sika ti darasuros, sinupladaan na kadagos. Sika ay, ti kapinta sa babae. Kat! Anya ti pa nagkungkunam dito bagim? Tao? Nay, Rika cellphone mo, ti sapsaparam. Saan mo na masapar ti agaram? Agpapada na kaya babae, plastik da. Anya? Agkita manlangan ito yung Facebook, kada YouTube, ti mangijaya iti ayat na. Mangijaya iti ayat na? Unay dayta, Rika? Detoy. Nagpinta sa babae. Heaven, tinagan na. Kasla Diyos samot nga agpasaw. Agal lalangit a pintas. May bagay tinagan na heaven. Kat, armam. Wala na lang. Ilibak ko kinday. Katsat ko man kitday. Ay ka, bareng no saan mo manen ang makaapa. Unay daytan. Lakay, kumusta nga tajay kinachat ni Ricky ang napintas a balasang? Robya namat kanaon. Ha? Ay nagsiglataan? Imbagak nga raw nga agkasardan. Ngam, saan pa? Kung nakanumot ni langit. Nay, sa balimanan a babae. Kat no heaven, tinagan jay kunana a kursunada na. Isumay, inilukanok lang. Tamay mayat mo't lang, ibalik kas ti langit ang heaven. Ha? Nagkasat ti anak tabakay. Malaksid anak pintas ni langit. Baknang pay. Kasanumot nga muna abaknang. Patuludan na kano ni Ricky iti 10,000 pesos. Na, anya aga pungay? Tapno ada kano pang sanga ili na no umay dito balay. Anya? Iso, timangtad iti pang sanga ili ni Ricky kunkwana. Kakaiba! Talaga naggasatak na lang. Malaksid nga agal lalangit ti pintas ni heaven. Baknang pay. Kan saan nga imot? Apay ngay, nga iso timangtad iti kwarta ken ka. Agpatay mo't nga taunay kanya nga. Orasak. Agpatayak mo't iti kinapintas na. Anyan, agat kaanaw nga umay agpasanga ilay. Intun Sabado ka nun. Ay kat sa ganaan tayo tanang tudmat iti pang sanga ili ken kuana. Nay, isunaytan na lang. Mabilang ta basa ti message ni langit ko. Ha? Oh, naitaytat. Apay ngay mawag ka. Iyaw lawag ko kin kati amin. Ha? Nay, apay asika ti makisaw kanyak. San ati apom ani heaven? Heaven, kun siya kat may siya. Anya? Sika ni heaven? Akin picture nga ron, ti parang mo ti Facebook. Picture, di ka nakakana tayo. Anya? Kaya't ko lang amen, amaguy-ugoy tirik nam. Agam ubingak pa'y makidi iti tawan ko. Mano ti gusto tawan mo? 70 years old kan? Mano, 90? Anya? Ay, saan mo't 70 ka na 90 mo't nga bagbagam. 45 ko lang. Anya? Ipatulod ko kan kati picture ko at the age of 45. Takitaam tigidyak na. Makapaalino pa'y lang mo't tilanga. Ure kitaam. Kitapan?
Adain patulod ng aladawan. Nagpintas nagpaisaw. Kasla 45 years old nagpaisaw. Nagpintas man. Basa man. I-message na. Dayta ti husto alangak. Anyat makunam. Mabalbalin mo ito na ito alanga. Tuloy ko ang basahin. Sangputan kan. Makamulitan. Ang damot na talangana. Ampang apakot. Nanang, idulin nyo lata, di patulod naman na Jismel, tapno adda pang emergency. Hawan pagdaragam anak, hagam apay, disidido ka ang mga sawa iti bakit. Busis na lang mat, ti bakit? Saan mo ta, bakit kailangan na? Saan kami nga ginadayaw, kailangan? Ay, awan mo't kit di Ta nakitak mo, ti picture nga insin na ka. Napintas mo't piman, iso larga. Sa county mangilukat. Sigurado ani langit na itan. Heaven. Agpalpalamamot gayam. Anong agpalpalama kay pagpagam? Ayan ni Ricky Labskaw. Ay, siya gayam ni Heaven. Saus! Amangan mo't no si kani hell. Asino day talakay? Ni impirna. Heaven ka now. Ay, adaro na tayo sa wag. Si kani Heaven? Kasi kakadi mo ni Ricky Labs. Ay, saan? Sak ni Donato? Apaya, tinagan ko ti imbagam. Kinisiimak ni tatang. Sana ya, Donato, tatang. Senior ka, ket juniora. Ket ni Ricky, iso na ito'y karuba tayo, pimanawan. Laglag ka mo't. Kano si Ricky? Ay, saan lola? Ti Ricky, ket ti karuba may, anapanan nagindagi di Sibaw. Si Moro ti uncle na nagpasibaw di Kalman. Iso mabalin yun ti agawi di lugar yaw. Ay kanawan ti kwartak. Ta, impatulod ko amin kini Ricky Labskaw. Anya? Ay, kasi kayo mga raw. Ay, pabuludan na kayo. Tapno, makapanaw kayo la. Tapno, adagastusin yung agsubli iti lugar yaw. Ay, nanang, pabuludan tayo man ni Lola at anay kasi mag. Ayan tayo, Jismel dita. Ipabulod yaon. Sige, mabitlaan. Naawatak ta sinyas. Mabitlaan. Lola, pabuludan na kayo. Mapan kayo na dagaws. Amak ngamin iti lugar may. No, adam rabyan. Saksakan da ngay walang di tag-igid. Ay, kamamak gayam. Ay, buludok nga rodan. Ti kunam ngay pabulod mo, Jismel. Ay na. Narusap ka mo't nagkalinduusan itiling at Ricky. Wala na. Kunak no jakon maliklikan na dya. Bakit? Padak mo't gaya mabugos. Picture mo't gaya ti karuba na balasang ti insesin na liyak. Mas daawak mo't ampang mo't na dya baktan. Agpada kayon abugos nagtinumpong. Imbag tasan akabaw. Tanuk abaw na dya ay pinagkakabawan na kan ay na saan ka ngatan nakalisipay. Irmi adahanag ko itay. Ricky, agbalbaliw kamot ngatan. Talaga, nanang.
Diyak kaya ito na maulit ti kasya pagtang. Kasla bangungot kanyak na niya. Talaga bangungot. Nagistay nakpay impasubaw rin kay inaramat mo tinagan ka. Kasanaw, no sakti pinilit na ang mga asawa ken ko na. Anyalangan tilangak. Ha? Lipatan tayo na ita topi ko natang. Agkin-kintayag pala ti bagis ka. Diyos kay. Uray siyak tupay, nagdanagak. Unay nga minday tanri kay. Mangiramraman kayo. Dayjay mat, abakot. Tila insesin na apitsur ti babae. Ibaga na apitsur ti kaanakan na anatay. Kas kada karuba na abalasang. Unay daytan na pa nagpalusot. Agpada kayon. Layta ka uuyaw ken kapipilem. Nakaamam mo kay tikog gangay. Imbag tanalisyam. Unay daytan. Unay daytan, Ricky. No may papan ka na yat. Saan tayo kumang aguyaw, saan tayo ngagdarasudos, kam saan tayo amang luko. Ta awan na saya at ngaybunga na. Nitan gagayem, kinagpatinggaan ti pakasaritaan na napauluan. Ti nauyaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dahiti sumarsaruno pa pakasaritaan, amay tampok matlang diti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod, iti Triple R Productions, isang sagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.